Icyumba genze mu Bubwato ni icyitwa Retment Fulton House Suite. Kuraramo ijoro rimwe ryonyine ni hafi byibuze miliyoni 13 z'amafaranga y'u Rwanda. Mu Bwato dusangamo restaurant 40 zikuramo abanyamahanga bagiye batandukanye. Ubu bwato bufite ubushobozi bwo kwakira abantu barenga 7,960 kandi bose bakagenda bisanzuye nk'abari mu ngo zabo bwite. Bivuze ko baruta bo mu mujyi wa Colorado muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uhagaze agera kuri miliyari 2 z'amadolari y'Amerika. Mu mafaranga y'u Rwanda ni hafi triliyoni 2 na miliyari 600 n'izindi miliyoni zirengaho tudashatse kuvuga. Bivuze ko aya mafaranga angana n'igikorwa cyashyizwe mu Bugesera. Bugesera International Airport. And that is personally my favorite spot. You're probably wondering, how on earth do you drive the world's biggest ship? Well, we're going to the bridge to meet the captain. Icon of the Seas, iryo zina ryabo. Ubwato bunini ku isi bufite uburemere bungana na toni 307,895. Bwikubiye inshuro 5 ubwato bwabaye mu mateka bwa Titanic. Ubyumve neza ko inshuro 5 zose arizo zibwikubye. Ubu bwato bureshya na metero 364 buhagarare. Bivuze ko usumba umunara w'i Paris mu Bufaransa hafi metero 34 Eiffel Tower. Ku isi hose inyubako zigeze kuri ubu burere na inyubako 74 zonyine. Bivuze ko ushaka kureba ubwato hejuru byagusaba kurarama, yewe byabana ngombwa ukaryama hasi kugira urebe hejuru. Ubu bwato bufite ubushobozi bwo kwakira abantu barenga 7,960 kandi bose bakagenda bisanzuye nk'abari mu ngo zabo bwite. Bivuze ko baruta bo mu mujyi wa Colorado muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko ho mu mujyi wa Colorado habarirwa abantu barenga 7,439 bonyine. Icon of the Seas. Uhagaze agera kuri miliyari 2 z'amadolari y'Amerika. Mu mafaranga y'u Rwanda ni hafi triliyoni 2 na miliyari 600 n'izindi miliyoni zirengaho tudashatse kuvuga. Bivuze ko aya mafaranga angana n'igikorwa cyashyizwe mu Bugesera. Bugesera International Airport. Aya mafaranga kandi ni hafi inshuro 3 zirenga indege ya Perezida Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi niyo ndege ihenze ku isi, Air Force. Ikaba ihagaze byibuze miliyoni 600 z'amadolari y'Amerika. Kugira ubyumve neza nuko ihagaze agera kuri miliyari 700 z'amafaranga y'u Rwanda. Ubu bwato bwa Icon of the Seas kugira bwuzure bwatwaye byibuze ibyumweru 104. Ni hafi imyaka 2 yose. Bwinjiye mu mazi bwa mbere ku itariki 27 z'ukwa mbere 2024. Ahitwa Miami muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umujyi wo kuriramo ubuzima. Iyo bushinze indiba yabwo mu mazi buba bugenda hafi kilometero 41 ku isaha. Murakaza neza mu muryango mugari w'ibyegeranyo bya tekinoloji mu Rwanda. Murakaza neza muri Icon of the Seas, ubwato bw'agatangaza ku isi. Nyemerera nje nawe dutemberane n'ibyishimo ndetse n'umunezero muri Icon of the Seas. Niba uri mushya kandi kuyu muyoboro, nagusaba gukanda subscribe ugafungura inzogera kugira utazegera ucikwa n'ubumenyi mu isi ya tekinoloji. Ikaze. World's biggest cruise ship. We've got the entire ship for ourselves. Let's go! Hejuru ya Icon of the Seas, imbere mu kizuru cyayo, hari igisenge cy'ibirahure kinini cyane cyashyizwe ku bwato. Byumve neza ko ari kinini kuko kugira bagishyireho byatwaye byibuze amasaha 8 yose, naho kugira gikorwe cyatwaye amezi 9. Byumve neza ko aricyo kintu cya mbere gitangaje ku bwato. Gifite ibiro bingana n'imodoka za Lamborghini 190 zose ziteranyije. Bivuze ko kiramutse kikuguyeho ntago wabona n'amagufwa yawe. Muri ubu bwato harimo park yahawe izina rya Central Park. Ni park irimo ibimera by'ubwoko bugiye butandukanye birenga 30,000 ndetse n'inyamaswa zirimo n'inyoni. Ubu bwato kandi bufite ibyumba birenga 195. Ibiciro by'ibi byumba kugira uraremo bigiye bitandukanye. Aha twavuga nk'icyumba cy'abajejeta Faranga kuraramo byibuze ijoro rimwe ni miliyoni hafi 14 z'amafaranga y'u Rwanda mu cyumba cyitwa Aerosoft Suite.
icyumba agenzemo ubu bwato ni icyitwa Redmond Fulton House Suite. Kuraramo ijoro rimwe ryonyine ni hafi byibuze miliyoni 13 z'amafaranga y'u Rwanda. Gusa nawe uvamo wabaye umuzungu mu gihe wagiye uri umwirabura. Ariko ibi nibyo nitekerereje, kuko sinibaza amafaranga yakubakwamo inzu igaturwamo umuryango wose ibihe byabo byose, arangiza wowe ukayishyura ku ijoro rimwe. Byumve neza ko hari abantu bakiza hano ku isi. Kugira urareme icyumweru cyose byagusaba kwishyura agera kuri miliyoni 112 gusa. Kandi nubwo mvuga gutyo, iki cyumba baba bakirwana ari benshi cyane, kuko baba bifuza kuraramo byibuze nk'icyumweru. Nabo babikubise iryera, babona ko iki cyumba kiba gishakishwa cyane. Maze nawe si ukuzamura ibiciro barabihanika. Bashyize kuri miliyoni 132 z'amafaranga y'u Rwanda. Byumve neza ko iki cyumba bakirwanira nk'abari gutanga inzoga z'ubuntu Nyabugogo. Ubu bwato bufite moteri 6 zose hamwe zikagira horsepower 120. Bunganya imbaraga n'imodoka za Ferrari 120 zose. Bivuze ko ufashe imodoka za Ferrari 120 zose warangiza ukaziteranya, bingana ubushobozi bwazo. Mu bwato dusangamo restaurant 40 zikuramo abanyamahanga bagiye batandukanye. Ubu bwato kandi bufite piscine 7 nini bishoboka, kandi zikaba zajyamo akavagari k'abantu. Ibaze nawe ubwato buhetse piscine harena ijyamo abantu barenga 5,000 buri mugoroba. Batumira abastari bagiye batandukanye no Kwisi bakajya kuririmbira abaje kurara mu bwato. N'ubwato bwashwemo akavagari k'amafaranga n'umuherwe Lionel Messi. Ese niki cyagutunguye kuba ubwato? Tubwira hano munsi muri comment. Ushobora kandi gukurikira ama video yacu mu buryo buzwi nka short kuri TikTok ndetse na Instagram, handle ni The Show. Uze kubanza kudukurikira cyangwa ukanda follow. Niba kandi ari ubwa mbere ugeze ku uyu muyoboro w'ibyegeranyo mu isi ya technology, kanda subscribe, ufungure inzogera kugira ngo ubumenyi bw'isi ya technology butazigera bugucikwa na rimwe. Mwabanye yari DJ Wakanda Famous. Ndabashimiye.